Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Regai ndisezvanza zvangu. Tokukwazisai nemitupo yenyu mese kumativi mana. Tasangana zvakare tiri munzvimbo yeMutoko. Nhau munoiziva nhau yemhepo iri kubata pamwanasikana. Paya makaona mhepo ichitaura, mukagonzwawo zvakare zvakataurwa namambo. Mhuri yakanzi ifambe. Ndo patiri zuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Asiyalibingelela mhuri yeZimbabwe ngezitemo zenu zonke. Namhlanje ke sikhona pha Amuna kuisa zvanza kuvaira shumba. Aiwa zvepa akuvaira shumba tizovaona. Asi kumhuri yeZimbabwe ka ndinoisa hangu maoko. Asi kwete kuna shumba. Kuna shumba ndozopedzerana navo time. Alright, tichapedza. Asiyalibingelela abalaleli emakhaya. Asikhona pha ke eMtoko lapho esibuya khona le ndaba lonke Nthemba liyayazi. Eyomoya okhulumayo usithi ngabulawa. Ngakho ke Nthemba liyakhumbula silethela uhlelo siku chief uchief esithi imuli ayihambe bezwe ukuthi kuhamba njani. Ngakho ke namhlanje yikho lapho esikhona imuli isihambile yadinga inyanga. Sithe sizokuzwa ukuthi kuzahamba njani. Elami igama nginguThadiwa Nashekhuthama uMandlovweni ospecial. Sekuru vatinawo nasi idhodha rekanyi Chipinge. Ndo vari kubatsira sekuru Muyambo. Kana ndakanganisa ndichagadzirisa hangu zita iroro mhuri yeZimbabwe handina chokwadi, asi ndiri kuita sekuyeuka sekudaro. Naizvozvo ndivo vane basa riripo nhasi. Tinzwe kuti mataraya vanoafambisa sei. Ikoko nokuzwa kwenu valaleli. Silo sekuru all the way from Chipinge. Ibizo lakhe sisazothi ukuthi silidingisise sizwe ukuthi kuthiwa ngusekuru bani. Kodwa ke silitholile sizalilethela ukuthi kuthiwa ngusekuru bani. Ngeke ozabe ephethe umsebenzi ozabusenzakala lapha namhlanje. Sithi sibone ukuthi yena ukuhambisa njani. Iwo vanhu vekuchipinge chichemo chenyu takachinzwa. Makati tiuye musandione kunonoganda nganchiuya. Tiri munzira kuya sendleleni ke siyeza akhona ngapho eChipinge. Isicelo senu sisendlebeni sisalungisisa. Lingasiboni nje okuphuza kodwa siyafika khona ngapho eChipinge. Kuchikore aiwa tiri kuuya. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai tikupe chirongwa chanhasi tuone kuti zviri kufamba sei. Manini ke silinigeze uhlelo lwethu lwanamhlanje asiboneke ukuthi kuhamba njani. Asi musaone yenyu Mandlovu aramba kuisa zvanza. Aiwa kandiri mudunhu rekwanguka. Kuvaira shumba ndiri kunzwa manyukunyuku, kunzwa feeling at home. Alright, you're feeling at home. Mova masara yenyu kuno kwa Mutoko ndodzokera ndika kwa. Hazvina problem. Hazvina problem. Aka!
ube kwakuhle ngiyathokoza ukuthi wonke maqoqo sisashwana sisalalela kahle kuphela ukuthi umsebenzi ukhona uhamba kuhle kakhulu. Sazwana kahle madoda. Seli mathonga kule nipenda beni kwamlandela. Yebo ke njokozile bekethi yebo angithi namhlanje ngekhala ngobona bonke lapha madoda muli bantu wakathi bana singamhlanje ngathela ukuthi mulisisa linye. Ndichona makagara udai ndikona kuti mwakanhu akasangana asi ndichona ndikona mulidzinza rimwe. Kube kahle nesimbona madoda ngabona ukuthi ngahlupheka kakhulu ukuthi alinge emhlalo kwethu madoda. Nditarisa udai ndikona kuti mwese mwadai kuhlupheka matambudzika. Kuhlupheka kusukuqala namhlanje madoda bekithi. Tambudzika kwakhona utanga naso. Manje namhlanje ngisaqala ukukhuluma ngendaba yamudhibanisa namhlanje. Asinge bahlule nganyani sazokhuluma abanye maqoqo. Asi ndichatanga kutaura nenyaya musanganisa muso kumungane asi nepamashuro apo mfaukuwa ndichazitaura futi nezvimwe zvikangari nemushauro. Ngokuti muzule bathakathi. Vathakathi. Balozwisisa ukuthi umthakathi wini. Seli mathonga fula bendela bethoza kuzo kambe benjalo kuleli bendabeni kwamlandela yebo ke bonke abantu lapho kusela bebela phakathi bemusini yebo ndlela ngayivuleke sizwe zonke singathani bekuhlupha batwana bakhala yebo namhlanje madoda namanga kaThanga wakhuluma athi wethi bana kambe indaba yamuthibanisa kakhulu indaba yemutwana wemthethana. Hanzi akatadzangu ndechidzitarisa zuro nditaridza kuti nyaya yekusanganisa ipano inyaya yemunhu wechikadzi. Siyavuma. Sali mathonga kuleni bendabeni ngothi namhlanje mutwana wemthethana ngithi ulogula. Ndingati munhu wechikadzi unorwara. Iqiniso uyagula. Siyavuma. Ukuphi umntwana? Abuye khona hlala. Selani mathonga kuleni bendabeni kwamlandela fulani benzela madoda akuzweni kambe benjalo. Ngakuzwa madoda khulumani kambe. Sikamhlanje ngembona madoda ngithi umuntu lapha egula ulogula ngendaba yemuntu ulovuka kuhlisi yakhe. Kwaye munhu ngechitaisa kurwara kwake unorwara kubudikidza nemunhu unezoti unobuda pamwiri pake. Muntu ulokhuluma maqoqo ekubhubha ekushona angethi. Munhu unotaura mashoko ekufa kusina kunaka. Balokuphi abantu bakhulu phakathi kwemizini. Lo lofuna ukuvumela. Uzwe kahle. Bonke abantu lo abakabokula wena ukuthi uzibazi ukuthi ulothini. Bakuru bamushapana ndio munofana kuti muzvitende nekuti vanhu veshe vakaungana panapa vakagara vakatarisa mino ndimi wakuru. Madoda bekithi ngitshela mathonga kuleni bendabeni bamlandela yebo hlala phansi wena mngani hlala phansi hlala kahle. Njalo hlala phansi. Namhlanje bekithi mina ngifuna ukuthi umuntu uliloko akhulume maqoqo mazwa kahle. Nasu andifane ukuthi munhu yataure mashoko. Mazwa madoda. Ngosi miyazwa kahle. Mina ngifuna ukuthi umuntu lokho akhulume maqoqo hayi. Ayifani ukuthi uyataure mashoko ari bari po. Lokuthi wena akakhuluma maqoqo amuthembi. Nokuthi akataura mashoko ayimamuzvitendi.
matonga kuleni kwenda beni bamulandela fulani benzela madoda ngambona phakathi pemushini wakati vaitela ngaphakathi yaona pakati pemushono makapaurana nepakati vanye vati iqiniso vamwe wati ichokwadi vanye vati hayi angeke vamwe wati kunyepa vakahlala vakatsani kakhulu madoda bekhetsa amusi kubambana madoda vakagara kugara kwamakaita chinhu chimwe samuna kubatana vanye vanohamba vakatsani vanye vanohamba vakatsani vamwe vanofamba vakadai vamwe vanofamba vakadai sale madoda namuhlanje bonke madoda vanomuzana angingaboni munhu ongati wena 100% good hayikhona angimbona ngatarisa madhodha epamusha pano handina munhu andingati uri 100% pakuchena kana pakunaka akula muntu uri kuhle akula muntu uri kuhle achena akula muntu wakakona hakuna munhu wakajeka wakanaka sikuphela munofuna ukuthi muzwane asi munofana kuti muzwanani mbambane muhlele uhlele ndaba zonke zilohlupha phakathi musadzilise nyaya mwakabatana namhlanje ngobona ndaba lo yoita ukuthi ihulu ngathi ikhulu sinye besikhathi bayikhona ukuthi ikhulu asikuphela ngekuthi amuzukubambana madoda nyaya iri panapa yakuitonga ihuru zvakanyanyisisa kwetoti ihuru zvakanyanyisisa asi nyaya kuti hatinobatana isusu pachedu ndaba incane la incane akatsani lo nyaya doko mazwa madoda selani madoda akuleni kwenda beni bamulandela fulani benzela madoda kuzwe begambeni benja yebo ke mayibabo selani mudo musana buya uhlale khona phansi hayi lalela amela kancane yebo ngithi namhlanje ngiyibona balothumbuka ithunzi moya womuntu wakabhanga tichitarisa pamurandakazi ravo tinoona kuti panobuda mweya womunhu wakafa muntu lapha unokhuluma maqoqo ekuthi wakabulaliwa phakathi pemuzi munhu rapa unotora mashoko kuti wakaoreva mukati medzinza renyu njalo mahlabeke mswati ngithe matonga akuleni kwendabeni eyikhuluma ngokukhombesa umuntu wendoda phakathi pemuzi achitaura achinongedzera munhu wechirume mukati memuzi selani matonga akuleni kwendabeni bamulandela vulani benzela namhlanje manje uthi kwale muntu lapha wakabhubhiswa kuyini indaba asikakhombesi phakathi komzini wakhe kuyini indaba asikakhombesi mama wakhe bangamzalayo kuyini indaba asikakhombesi upapa wakhe bangamzalayo kana kuri kuti pakati pemushono chokwadi pane munhu wakaita zvekufa zvisina kumira zvakanaka seko asinganongedzeri mudzinza raanobarwa seko asinganongedzera mai anomubara kuyini indaba asikakhombesi baba wakhe banomzalayo seko asingakhombeseri futi babake anomubara maqoqo ekucala madoda bekhisi akifuni ukuthi kisebenzise ndlela ekuphambana kwentshula madoda hatifaniri tishandise nzira yekusungana yokuphambana njalo wirana sofuna ukuthi sisebenze izinto zakaqonda tinofana tishandise zviro kuti ngamuhlanje ngeyiqeda umsebenzi phakathi pemushini musibe kuti umuntu kube khona ngubani velaphi ubani baba wakhe ubani mama wakhe wakabhubha njani ngubani wakambhubhisa qiniso lobona unofana kuti mwechipedza mushando uri panapa munonga maakuziva kuti munhu ndiani baba wake zvakaitwa ndiani wakamuuraya azvakasebenzi andingati indaba yangamhlanje makaboyisebenza mungayisebenze ngamahlelo apho handingati nyaya inyaya yamushe tazai makamboedza kuida kuishanda mukamboda kuedza kuishanda manje kuyini wake musikayiqedi chiko musikayipedzi hayi ngikubuza wena mnumzana Yora hatina kugutsikana nokuti zviri papa nomusikana ndezvipi uthini
hatina kugutsikana nezvekutaura nomusikana kuti ndezvipi zvacho zvasara tisina kupedza. Kube kahle. Manje munofuna ukuthi muzwisise. Kube kahle. Munofuna ukuthi muzwisise angithi? Ngibonda bamsuku iqeda. Mina ngiqeda umsebenzi. Musahamba kobanana ngabantu banikazi lemuntu wakashona. Munofana kuti muzwisise kuti nyaya yakabvepi ndechipedza kushanda munofana kuti muende motsvaga kumba kwemunhu yena uri kubuda apa. Bazwa kahle. Phakathi bemuzi lapha. Selimathonga kule nipenda beni babolandela. Yebo ke vulani benzela mathunza. Ngela ngayivuleke kuze kambe njalo. Ngingatshela ukuthi kule munye umuntu umusa. Ngimashulele lapha kuze kahle kahle. Umuntu umusa wayibaka bamba mutya. Angethe wakahamba oxaviwa ngamadokotela ukuthi abe umuntu omkhulu. Amen. Ndodzoni pakati pemushoni paiwana munhu wechirume wanga akabata muti wakabata mishonga waitemerwa zvaitemerwa nemadhokotera. Atsalo lapha umuntu umusa wakashona kudala. Munhu muzana yena utazoti wakatofa kare. Ozosiyanda bayake pakati pemusi. Otosiya ndaa yake mukati pemushoni. Asiyanda bayake pakati pemusi yosofa sohamba kule mntwana wako. Uchoenda kogara kumwana wake. Wemudoda. Wemunhu iye wakashayika. Mudoda moya wemudoda lapha. Moya wesipamboni semuntu lapha wakashona. Wova kule muntu wemudoda wehamba wesichisa bantu. Mweya uya wechipambo chiya wakasiwa nemudhodha wako bvochisviko chipisa vanhu vanosara vechirarama. Uzodadekabe. Hayikhona kuti ela muntu wa ohlala nemoya lapha kwa ohlala nemoya namhlanje hayikhona ukuthi muthakathi asi indaba yakashiwa ngemdala wakho kamzalayo. Hazvitaridzi kuti munhu asara ariye mwana uyu kuti unoroya asi inyaya yetezviri yaakutenda kuti yakasiwa ndibaba wakanomuzvara. Kuzwe kahle kambe madoda. Makalalela kahle. Asingamhlanje bohamba mungazwa ukuthi hayi mudoda lapha mudoda lapha muthakathi ayikhona athakathi asukule ndaba yakudala wakho wakashonayo ukuthi munokwanisa kuti mohamba muzwa kuti mudhodha yemuroyi asi aiwa haaroyi asi inda yababake akafa kare. Kuzwe kahle kambe. Zafana ngendaba lo. Indaba kuti muyizwisise mulofuna ukuthi moya ngawubambiwe. Moya wabambiwe olofuna ukukhuluma amaqoqo. Wozwisisa ukuthi moya wakabuya njani phakathi pemusini. Ukuthi ngawuvukisa kulaye mntwana. Zinye besikhathi ngawuvukisa. Asiqiniso ngokuthi moya olofuna ukuthi utshele ukuthi vela phi mama wakhe ubani papa wakhe ubani. Yibo ukuthi zivulake. Zvakafana nemweya urapo unofana kuti ubatiwe kana wabatiwa munasonzwisa kuti ndiyani zvakafamba sei kana kuri ndiubudisira ndokwanisa kuubudisira asi kuti ubatiwe ugone kubudisa kuti unobvepo unobarwa ndiye ndozvakapinda kunaka muzvinzwisisi. Matenda molanda mofika kula bantu la mozwisisa ngendle ukuthi qiniso sayiba nemntwana lopho usizukubona phakathi pomuzini ukuthi wakahamba njani. Musuba ukuthi iqiniso. Masvike mochizonzwa munonzwa kuti aiva nemwana tisina kuzoziva kuti wakafamba sei wakangonyangarika. Kube kahle. Mazwa kahle madoda. Musuba kuti lokho ngiyo ndaba yaphakathi pomuzini. Muzive ndiyo ndaa iri pakati pemusha wenu. Ngikuthi mudoda uli muthakathi namhlanje awuvumi. Nasi unendi kuti uri muroyi haubvumi. Qiniso uloti hayi mina ngiyasebenzisa sipili lo. Ubekona sipili. Kuthi qiniso ngokuhlaba lapha ukuthi ushone. Uloti hayi ngangishona yakulanda. Nasi unewozive uri muthakati unoti handisi muthakati. Wozi ndiite zvokuti ufe unoti angandifa hangu unoti handisi muthakati. Uzwe kahle wena Nkosi. Mazwa kahle. Mazwa kahle. Mthukuzwa. Kukhuluma ukuthi sindu sonke sisikuqonda lapha asivumeki. Zvotazero zviro zvisina kujeka hazvibvumiki. Nkosi wohamba wozwana nomfazi womuntu. Yiko wolela ngomfazi womuntu. Vantu bokubona wakalela ngomfazi womuntu. Utsalamuka wosizayo. Angithi vantu bozodibana ukuthi buya lobo ukhuluma ulokhuluma ukuthi hayi ngayingangisesikulala ngomuntu la. Sayikhuluma amaqoqo. Ufuna ukuthi muzwe kahle. Mazwa madoda. Manje ukhuluma ukuthi indaba lo ngamhlanje singayihlalela phansi iqiniso kasihlalele. Asiqiniso ngeke ukuthi hayi ngiyibona ngakahlela lokho. Hayi uvumiki. Zvafana ndaa iri panapa ngezvekuti chokwadi ndaa iripo asi ndaa kuna munhu unotambira ndaa haibvumiki.
manje usingayivumisa isebenze njani? Saka isikavumiki inoshandiswa sei? Tinota kuti ndau pamuri kuti chii zvimwe zvingaitika kuti munhu kana achinge aramba totodini toita sei. Kuzwe kahle, funa ukuthi umlalele kahle. Makalela kahle. Makalela kahle. Madoda okusiphili. Bathi kule mnumuzana mkhulu wephakathi pemzini. Pane mwana mukomana mukuru pakati pemusha uno. Hayi, mayiba. Lalela kahle. Lalela kahle. Kule muntu mkhulu wephakathi pemzini lokho. Muzi. Bayikhona muzilo hayi. Muzi iziza lakho. Pane munhu mukuru mukati medzinza renyu. Muntu mkhulu ngathi wakaphuma akahamba eyizama kusizwa. Tinoti wakafamba echida kuzama kubambiswa. Abethi. Oqeda yazi ukuqeda kubhadala mali yakho. Ana kupedza kubhadala mali yacho. Angithi moya womulanda kuvalo wobuya phakathi pemzini la mnumuzana washona wobuya wohlala bale mntwana wakhe. Totalisa mweya woyo echida kumutera mweya wamutera woti munhu yena pasisina asi wasara chigara pamwana wake. Angithi bazwisa kahle. Moya wosifa bale mntwana wakhe ubekhona wosihamba kule bane sothi muntu lo mntoda lama mthakathi. Mweya wochibva pamutwana wake pamwana wake wochenda kochisa amweni anhu tinoti chii munhu etoti mutakati here. Kubuza. Mutakati. Kana abva uko akufamba mumaranyi anoroyaka. Hayi, mai baba. Abaswika kahle. Zvanzi pane zibaba andika mukati memusha wenyu. Zibaba iri rakafamba richiende kwerekende richisvika chobata mushonga. Rabata mushonga zibaba iri refanga richibhadhara harina kupedza kobhadhara. Risina kupedza kobhadhara zibaba iri rakafa. Rafa mweya wechi munhu yeye wanga kaenda kumpa mushonga ochita mweya wakauya wochenda kugara kumwana wasare chirarama ari mwana wemunhu wakafa uya. Asi mwene wochigarepo wauchisumuka uchibva pamwana wenu echenda kokanganisira amweni anhu. Haikona kuti liye mnumuzana wautuma. Hayi ndiye wautuma asi urubva uchenda kokanganisira sato ngokuthi ingozi phakathi kwemsi. Uroyare. Atakatangezo. Usosofuna ukuthi uzohamba phakathi pemusi wemnumuzana la iZakarias. Kuzwe kahle. Ule mntwana wakhe. Mudoda washala khona. Andithi Munofana kuti muzofamba pakati pemuzi muchone pamwe muzi waZakarias une mwana wake wemudoda wechirume ubekhona. urapa Ubekhona. Wazwa kahle. Ay. Lalela. Wazwa kahle mnumuzana. Ngathi angithi umdala lo Baba ava wakahamba ngithi kule nye dokotela. vakaenda Wakafika kule insi lapho kwafana ngesa. vasvika ipapo Kube kahle oqavyo obamba muthi. vakabata Kuti tripo abe muntu mkhulu. vakati kuti vave nechiremerera vave munhu mukuru Kuzwe kahle vachisa kahle. Wayifuna kubhadala mali. vaifanirwa kubhadhara mari Obiza hafunyana. vakabvabvisa kashoma Ncane. kashoma Asukubhadala yonke mali. havakakundikana Ingaka kubhadhara yakhona yobhubha. mashure mekuti vashayika Ingaka yakhona wakasebenza mnumuzana nganga wakashona. yachona ndo yakabva yashayika Kube kahle. La wakhona wakahamba oshona. uyo wachona zvekare akashayika. Wazwa kahle madoda lalelani kahle. Zatsalo. La moya ngokuthi awusukubhadwa ole wolandela mali yawo. Mweya uya usina kubhadharwa wakutevera zvino mari yawo Wobuya phakathi pomsi. ndo pawakazouya Mhuri Wobe kohlala pale mntoda Felix. wabva wasvika kugara pane murume anonzi Felix. Wazwisa kahle. Wabuya wahlala khona wovala moya wohamba wochisa abanye abantu. Sothi Felix mthakathi. Wagara ipapo uri kufamba uchibata kune vamwe vanhu asi tingati Felix muroyi here. Wazwisa kahle. Makalela kahle madoda.
Singazothi mthakathi. Asi Muroi. Layi ali mthakathi ngothi zinye besikhathi. Singazothi mthakathi phambili. Ngokuthi zinye isikhathi ulozwa ngithi azwa ukuthi phakathi komzili pale moya uthi hamba kule munye la. Tingazongoti Muroi ninge kuti aningafamba abvawana paine mweya uri paari obva ati mweya uyu ngauchifamba uende kune mumwe munhu tingabva tangotiwo pamwe Muroi. Batoda hayi nepamberi anozofamba alright. Zinye sikhathi phambili. Zinye sikhathi ngamhlanje. Dzimwe nguva tingati nhasi, dzimwe nguva tingati pamberi. Bayikhona ukuthi leyo ndaba lahambela phakathi komzini hayi. Aisiriyo nyaya yatafambira hedu panapa pane musha unowu. Madoda hanizvo. Vakambozwa matotola anocheka. Vakambozvinzwa izvi mashoko aya ndanani varipo here? Ona madoda akhola. Vakambozwa matotola. Kukhuluma ukuthi maqeda ndaba yanga mhlanje phambili emlofuna ukuzohlala. Phambili ngazothi wena mthakathi abusahlalisana. Zinye izikhathi indaba zilohlupha. Zinto zabantu bakhulu bakashona kudala. Zvichireva kuti nyangwe tikagadzirisa iyi pamberi apa munogona kusazowirirana makupesana mwe uko dziri nyaya dzakabvira kudhara. Chiri kunzira. Asi kuti dzigadzirisa. Kube kwakuhle madoda bekitsa kuleni kwendabeni kwamlandela fulani benzela matsotsa kuze kambe njalo. Yebo ke icela imathonga ndlela ngayivuleke kuze. Namhlanje Nasi uno sikukhuluma ngendaba yethunzi. tiri kutaura pamusoro pemweya uri apa. Ngisathi ngawubamba. Tisati taubata Ngawuvuka. ngaumuke Oro siqale kubamba. kana kuti tisange kuubata. Sale mathonga kuleni. Mithi ngomfazi womuntu. Mufazi womuntu lo. Mukadzi wemunhu here. Ukuphi mkwenyana wakho? Murume wake ari kupi? Hapo. Manje mwesebenza ngemntwana ngomfazi womuntu indoda yakhe isiko. Wakati sebenza nakulanda. Ko mukushanda sei nemukadzi wemunhu murume wake asipo asi akakupai here kuti itai Angisamfuni. kunyangwa asipo handisina basa naye here? Kwete kuti haisina basa naye. Asi kuti dambudziko irori akati dambudziko rekumusha kwawo. Saizvozvi murume wacho akatomuunza kuno ati enda unorapiswa kumusha kwenyu. Sale mathonga kuleni kwendabeni kwamlandela fulani benzela matsotsa kuze kambe njalo. Yebo. Asazi kuhlala kahle phakathi komzini. Namhlanje uzumthakathi. Achakwanise kuti anogara zvakanaka pakati pemusha wake anenge akuita ngemuroi. Boti vale sintu ule moya ulomulanda ule moya ulomhlupa manje ezinye besikhathi ulochisa abanye abantu kufana ngomuntu lapha ungakhuluma ngiyelayo phakathi kwemzini ukuthi ule moya uhamba koyichisa abanye abantu hayi khona ukuthi moya wakhe Anikuita anenge akuinzi ane chivanhu chiri paari ari kufamba achiparadza vamwe vanhu asi iwe uri mweya uri paari sezvandataura zvemurume ane zvaakatora obva aisa pane mumwe murume zvekare kuti azvishandise zvichiita mabasa akaipa. Ndosaka tati mimisa Chiremba musvike mumusha uno kuti iyoyo mhepo iyoyo inozoita sekuti adanzarwo ndimi munokwanisa kuibvisa. akulanda baxela imangwenyana ethi ngamtshiso ubuye khona yebo sifuna ukucela ke umsebenzi kuphela sofuna ukuthi ngizwisise ukuthi zinto zohamba njani sofuna ukusebenza njani ngento mangwenya kambe malahla emtshiso wow hayi wababa wowe bantu bakashona ubona amadala makhulu akashona akabhubha phakathi kwemizini bubizwa yebo
pane vanhu vakashayika mukati memhuri, vanhu vakuru, ana baba vakuru. veibuba vanye vafotu vasakaqina la Vamwe vaitofa vachiri vakasimba vachiri kuzvinzwa. siveibuba avabhubhi ngendlela inozwisisika. Kushayika kwavo hakunzwisisike. Ngotsini muntu washona. Kungodai munhu atoshayika. Savile muntu washona. Kungodai munhu oshayika. Sisohlupha kakhulu ngokuthi madoda amusi kubambana. Yengozi. Chiri kunetsa zvikuru ndechekuti imimi varume imimi hamusi kubatana. Kuyini indaba usikawabatanisi madoda lapha awabambisi kuyini indaba wena Nkosi? Mambo itai kuti vanhu vabatane ava. Yabo my baba. Nchongwani. Naro. Phakame zonke lapha siphume phandle ufike munye ngamunye athathe ihlabathi lenyawo yakhe abuye afake emanzi sinto sibone kusebenza ngasibaqala umsebenzi. Ngathi simukweite semumwe nemumwe titsike phansi. Mumwe nemumwe atore ivhu retsoka yake. Bayikhona Nkosi ayivanye lo. Ngaphakathi komzimba. Mambo bemusha muno. Kita nongeng. Jesse. 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 Anapenda muda yangu ndimpe. Tenoidi. Nasi anaroka. Sezvataurwa naChiremba mhuri yeZimbabwe hanzizvo mhuri ibude panze vange vachinokora ivhu retsoka dzavo ndosaka vabuda pari zvino ndofunga muri kuona vese vakabata ivhu retsoka dzavo vakudzokera naro kwaChiremba. Tata mana hlofakelo. Chai wa baba oy. Hosa. Yebo ke. Kuleni yebo. Yebo ke mlanzeli wethu. Seyimathonga basonke. Sibamile ukuthi phakathi kwemini. Indaba muziphatha. Kulaba khulu phakathi kwemsini. Umsebenzi ukuni phakathi. Manje. Tata malahla phume phandle. Tata la. Uma phandle.
Hamba ugqoke kahle ubone lembe lekubopha lapha ubuye uhlale phansi wena mntwana. Enda unopheka zvakanaka uwane kucheka ukumonera umuntu. Semaonera muri kuita ka ndingati ndo patanga basa pari zvino. Tada kuti titange takupai kukuratidzai kuti nyaya iri kubva nekupi iri kuenda nekupi. Naizvozvo pari zvino basa rachitanga. Takuda kuona kuti sekuru vari kuzvifambisa sei. Tiri kuzonzwa here kuti pane akapondwa kana kuti inyaya yeurombwa hwemumhuri. Yikho-ke lapho osoqale khona indaba kathesi. Sonke lesi sikhathi besilinikeza nje ukuthi libone ukuthi emuva bekuhamba njani, lizwe njalo okunye ozinye izinto esezihlukuluze imuli. Kodwa-ke kathesi-ke sathi ukuthi sibone ukuthi usekuru uzancedisa njani, sizwe njalo ukuthi liqiniso yini ukuthi uB onikwa icala lokuthi wabulala kungabe kuliqiniso yini, kungabe kuliqiniso yini ukuthi ngumoya lithunzi elifuna ukuphunyuzwa kumbe ngundofa. Ko iye B akaendera mberi nekuramba vanozodini naiwo sekuru? Pakaipa toda kuti titonzwa kuti chichi chaitika, asifuna ukuzwa indlebe zimile, asifuna ukuthi sizwe ukuthi kuzahamba njani, yena uB uzavuma na kumbe uzaqhubekela phambili esala. Nekuti anogona kuendera mberi achitorambira vana sekuru vese vanenge vachimunanga ungoti wangu munyama auzozivi. Kusuka kube nzima so asingabi kwazi ukuthi akuhamba njani. Asazi mhlawumbe uzaphika mhlawumbe licebo lakhe ukuthi ebe ephikela yonke nje inyanga ezabe iselapha esithi yena hayi uyazigeza ngomnyama izandla zakhe azibambanga gazi. Naizvozvo kamangwana ngatisangane tichikupai pati iyoyo yekuti zvafamba sei sekuru vazodii. Asihlangane njalo kuhlelo lwakusasa silinikeza-ke ukuthi usekuru uzathini, usetheni mayelana lendaba leyi, kuti tinzweka kuti nhau iyi ndechokwadi here kana kuti manyepo. Mele sizwisise, nthemba lonke lifuna ukuba kwazi ukuthi indaba leyi ngiyamaqini na kumbe ngamanga. Naizvozvo ngatisanganei mangwana tichikupai part 2 yenhau iyoyo munzwe kuti zviri kufamba sei. Njengansuku zonke siyalikhuthaza-ke ukubana lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Kubva kwandiri Andrew Neshamba Athadiwana Shekutama. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Alisali. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.